What's up, people? Johny here again. Rymshop, POROMPAT JNMS opposite ki do adugi showroom do mo ai amuk lakjare. Summer collection amuk karo ucharake haji amuka. Aduna summer collection se half pant gumai am lay, cotton pant lay, t-shirts lay, am hong na am lay re. Aduga khungum sudum yauri, khadi dum yauri do yam bi yaute ka do ucharake me adu like subscribe na to subira mo aduga hojin jara videos. Formal cotton chino as again horror go lower again horror yeah. Sig is a formal pants go 399 actually sig is a go chino side me silai me am say colors है silai है देखिए silai है देखिए chino me am ले रहेगा तो सी 399 actually अदना MRP दी तो महंगा नहीं का अद As offer price that as a Yaoshang offer right there, so 399 actually is lame yams. The Sigi formal either Masadi Amnali Sigis a cost, 799. You my materials. Color same as later. The Simagale color of home lace 799 actually Sigis off white carry tie my brand 36 size. Thank you. 799. T-shirts na 349 349 ya tani ka 350 see ma'am see T-shirts 349 ye ka my print ma'ams some display the sleeveless था 249 rupees का हज़िक ले रहे offer दा sleeveless ले रहे dry fit नहीं Reebok ले रहे Puma ले रहे Nike ले रहे का dry fit की material ले ये collar दा dry fit दा C349 नहीं C349 का 349. The round t-shirts dry fit that 299 rupees. Plain brands Hippox cyber mal. Dry fit Nike the zomo yore. Nike the yore. Because track pen joggers the car. She's late. I bet denim that she's not 549. She's lazy 549. My cup yo with the 549. She's a 549. Thank you. Slay. Aduga dry fit ki the slay Nike the car. Six namo cup dog do parallel with me 549 rupees ne see me ne ado manung the Nike di demo second copy ko mo normal le ka 549 actually cup dog do sile cargo the sile ko ge pocket mari pocket taruk pan da ka cargo le the 6900 rupees black thermal le the key the olive military green the color yeah limited stock ni ko zik le ise adana ma'am lucky horo sile shirt to sile ka the summer gi ko gi shirt ta si se 499 actually sile shirt ka Gucci ka copy di copy do ni le to shirt ta to pa shirt ka am le gan Mark Martin ले का शिमा मैम ले men's की shirts ले का सी से MRP दा 30% flat ला नहीं सी से example 1095 rupees से 30% off ला का नहीं अभी सी 549 rupees से 30% ला का नहीं बुका सी shirt मैम 30% off का
tracksuit athaba six na 1000 rupees ko mana half double XL bok lady color ka lady ko aduga apaba six na mu 900 oiba sige apaba six na tracksuit ko sile 900 okay aduga sige winter clearance ki dasu yori si jacket me amje hana 800 rupees loi leram mani ado hojik ki hoina 650 rupees da loina ba ko winter clearance ki hoina sige sile 650 da loina le abo dum le ko ada ye color t-shirts ko summer ki me am le 6 na dum 350 rupees tagi horga dum 400 da ba ki dum rent la ni sile ko 399 ni thari si 349 lagi horga dum 400 rupees pau gi dum la ani ko shoes to shoes sige Nike gi Air Jordan se 1499 ko side stock kar le stock lo shalak gi ni ado me am lebi horo yam yaugre 1499 dagi Converse le 1699 ko full Converse da adi Eddie gi sneakers lady 1350 ko si 1350 arkani Eddie gi si sneaker da ko aduga si sina Nike Air Jordan 1350 ne ko si short sina mo 1350 arkani si sina mo Eddie gi slay si 1350 ko aduga jeans tong lak jage jeans kem lak jage ko si 699 arkani slay jeans swam si thank you aduga kitak premium oiba shirt ko koi check shirt US Polo gi yauri 799 ni dagi Allen Solly yauri 799 ngakani ko hana 999 piram mani ko 1000 piram mani aduga hojina 799 Ralph Lauren yauri Allen Solly yauri ko si 799 ngakani sile t-shirts color t-shirts to sare so myam le ko si 349 lagi dum hore starting aduga 400 da boki range to le so there ma'am so ये jeans की स्वाइल हापेन में हम ले का 200 rupees का तनी ma'am ये हापेन jeans की shorts 200 rupees स्वाइल ले ma'am ये jeans का 699 brand से तुम killer के यावुई का ये brands killer jeans 699 Levi's यावुई 699 आते नहीं साइले मैम देखिए joggers तो सुका साइले मैम देखिए DNG यावरी का by brands 699 आते नहीं aduga akhoi sida akhoi floor cleaner gumba akhoi dishwash gumba adigi toilet cleaner gumba mayam ama brand ano ma hojik lae bako adu sigi se mayam distributor adigi dealership paibi ning wala raga di dum Rymshop ta hapet lakpiro sigi se bathroom cleaner ni ko si se hai product se amam sam hapjara ke adigi sigi na toilet ki cleaner ne bako the brand se ano bani adu mayam sigi se distribute toning ba adigi dealership paibi ning wala raga di Rymshop ta dum la aga Kapetana biroko. Isi contact number ke kilo ino hapsa rakya. Sina liquid detergent ni. Product si yame floor cleaner ni sina ko. Adagi sina dishwash. Adagi si sina ko ye multi-purpose cleaner ko madorong ni glass cleaner ko. Sila ado distribute owning wa Manipur ki whole anywhere in Manipur ko distribute owning wa lerga di dum lakpiro sigis. Aduga angangi da ko kids section na mula me am ingonda kids ki am hangbira ko kids ki chahi manga de tara bokki da bot anga nupi su nupa gi su ko loina mu le to 249 ko 249 nupi macha gi ni Yaoshang gi am le ko siga skirt macha ga si 249 ga tani adagi sweatshirt komba me am le
Angang macam si 150 rupees kaktani. Yaoi si ko. Yes kai thai jangang macam skirt masala 100 rupees kaktani. Lagi ai price ko konan na loina uti haibing am jarori ko. Sum mai khanjara ke sum ama sum khanjara ke. Sai manga den tara boki si 449 ni. Si se angang gi si 449. Mai nupa macha gi leire khongo macha ko 99 rupees kaktani. Si jeans ki se 400 rupees ka. Adi si 799. Yam leire angang macha gi. Adi si gi jersey macha se dum offer price 650 rupees ni. New arrival ngakni si namun ko. Jeans ke me am leire angang macha gi. To si leire me am. Adi toys me am leire ko. Toys me am leire. There the one stop shop ne sigi se angangi ahangi nupigi nupagi loina buk leire toys kaisu meyam ko kasi new arrival ngakni flat 10% off ko akhoi anova shop 6 ta ado si 249 rupees ngakni si leimams t-shirt masa yam cute or masa ka yam tu leire me am leire skirt ke me am leire angang macha gi 5 to 10 years ki ko loina buk leire si dagi am cute 199 rupees kaktani si leis 199 adagi leisa macha inkalak ko gi su me am leire t-shirts ko so da 199 rupees ko 12 to 14 years kung bagyo umura ka dun so 199 ngak ni lagi kitang ahan gi mulai so 349 ni sige si ladies ki top among yung si 499 lagi si 319 rupees ko yori only yung si 499 ko si 600 rupees ka. Thank you. Lagi dresses ta sige sila si 799 ka may pigi dress ni. Si 550 rupees ni. Sila si kurta ka may leire. Si may leire ka manung desu. Lagi si new collections ta si 450 rupees 490 rupees. Lagi सारे इसमें हम ले रहे कलेक्शन अनोखा का इसमें हम ले रहे हैं तो शादी में साथ हम जोक चप्पगी में हम ले रहे तो सी की प्राइस से 399 नहीं सी की 399 आते नहीं लेकिन से सोनो वो में हम ले प्राइस येंगे सी 430 रुपीस का लेकिन हम लेकिन सी ना MRP price is 252 rupees ka see lace 360 the shimmer su am le ladies ki top ta ka price is 349 they are teach me am le put the 1499 aragi jeans ka napi macha gi inkala ko ye jeans ka 650 ka tane si jeans me am se so there 650 आते नहीं तो अब ये टी-शर्ट्स का लेडीज की टी-शर्ट्स में हम ले रहे हैं सी 299 रुपीस का नहीं सी में हम ले रहे हैं सी 299 आते नहीं $299 उसमें हम ले रहे heels top 849 rupees PBRE 799 PBRE lagi 799 का lagi 399 सीखा से 399 नहीं lagi 399 PBRE 799 यारी 1499 499 PBRE का सारे इसमें हम ले 450 PBRE lagi 399 PBRE
सी लेडीज़ की टॉप का सी 349 ni सी 349 ngakani white ka je phasai ka sidaga lei am seeing view सी 699 649 सी lei ne सी se 649 सी लेडीज़ की टॉप से 349 rupees ni कलर तो पस ले view ये सी टॉप से ले सी ना right सी क्या सी 427 rupees है सी view तो सी टी-शर्ट्स अनौब लाए को न्यू स्टॉक 349 rupees ngakani सी से view 349 ladies की 349 ngakani denim jacket sula yes there go 849 rupees 750 ngakani size namu 750 ladies की denim da adigi size ladies की top khas le rahe ये सी टॉप से ना 449 का सी 449 आते हैं ले अदगी सी की समर की पैंट का 549 रुपये ये समर की नुमाया नहीं सेट सिमा में हम ले रहे 549 रुपीस का आते हैं देंगे टी-शर्ट से तो बच्चों में हम लेगा सी 299 आता मैम ले तो नुपी की टी-शर्ट से नो मैम ले 299 का वी नेक तो इसमें मैम योरी अरे इसी की टॉप से 150 रुपीस का करने लेकिन आगे तो थाबल जो मगी हम ले तो ऐसा भी मैम की तो 150 रुपीस का करने ब्लैक तो योरी अरे का स्पोर्ट्स शूज था नुपी की सुलेगा 1350 rupees सुलेगा एडी की निको एडी दास नहीं अरे हमारे मकान जे सोल जे कॉन्टिनेंटल टायर्स की क्या ना हाँ बिको सीएंगे याम ना सीएम पावर माल बिका शूज में हम ले 499 स्टार्टिंग 799 हम ले अरे शाही 320 rupees का तने सी की सी 320 rupees का तनी 3299 का तनी सी की का अरे डिपार्टमेंटल स्टोर थर्ड फ्लोर मुगा खले को ऐसा सिदना मु को की हापे जुम ग्लास कुमा के कप वेयर गुमा का यंग जगह सेट से 400 rupees नहीं सी लाई से अदगी सारे को ले में आंसे 400 का तनी का अदगी 30 rupees का भी मैं योरी होम में the wine glass के beer glass के मक्के के लोई लेगा अदगी सिंगल सिलेंडर फ्रेम के लोई ना बुलाए अदगी प्रेशर कुकर रोटी मेकर मैं हम लेगा फ्लैट प्रेशर कुकर से फ्लैट 15% ऑफ ले जिक्की वही ना अदगी गैस स्टोव ले 15% ऑफ नहीं 50% का 50% off it already. So 6999 7,900 3,500 लाने अदगी ब्राइट का सुमे हम ले रहे हैं अदगी मोप ले रहे हैं का अदगी सुमिया गंजा रखे इंटरेस्टिंग और बा फिलिप्स की बल्ब का सुमे हम यारी इस्तेमाल हम यारी का ग्रोसरी आइटम्स अदगी डिपार्टमेंटल स्टोर की आइटम्स में हम सी 649 रुपीस का देने सी की सेट्स select 649 rupees का तनी जगह सो हम यार एक अदुगा ग्लास तरुक हम यार का the cup plate के में हम ले रही सुंदर हाँ अदुगा spoon अदुगा fork set से 24 pieces था 450 rupees का देखिए सी कप से 330 rupees नहीं तरुक ता hand blenders ले ये स्टील है का आयरन ले रहे
aduga kogi essential items ko ma'am le buy one get one free kogi sigi cleaner se ko adagi sisu buy one get one free le re ma'am le adult diaper le adagi rice cooker le si MRP si 1600 ne 1299 da offer le re the spices ke ma'am le re adagi kogi biscuits kumba ke ma'am le re achapot ke ko ma'am Rymshop MEGAMART ai je adagi si tung da le is ne ko song na se le is Rymshop MEGAMART ai je adu address irai le re sigi signboard acho bo se JDU gi signboard so le je sigi JNMS ki gate changom du ni ko sigi sna muk showroom la kai chaki bu ni sta bit lak piro aduga sta Rymshop MEGAMART ai first second third mataki fourth je sibok ne club ship ne bo ko magazine nama sidida departmental store am le city nate ko adu sigi side ki stairs de kakat pira ka first floor the nupa gi le re second and nupi gi le re third grocery items le re departmental store le fourth restaurant ne le is adu hek khang na du lika bakery le to adu som chi na mo khoi gi dc chaki bagi adu ki ketare kai ba kongrom chaki bagi lambi du ne ba ko adu le re se adu jewelry ki chu section na ma pura le ko hapet yengu ai mamang ni pasana detail na hapsa grab ni adu jewelry ki detail do ai description da hapsa rakke mamang da pasana detail na hapsa grab ni ko 350 people starting adagi 5000 people 1300 ka people ma'am le ko sigi ma'am sai na loina detail la hapsa grab ni mamang video da hapet refer to bio ai kena to rakke ai button da ke loina hapsa rakke ko silai ma'am alo Rymshop sigi JNMS ki hek opposite ki da opposite ai kitang kenom side da DC room side kita kitang hagen piro ko aduga keno ka sulik la bakery ka sulai bani makada departmental store ka sulai bani adugi hek first floor da gidum hore ka khat Rymshop ana dum MEGAMART ana chong dum lai bani video sai ga siga thar ga ya humai di surab ni Rymshop ki nam gi ko adu mayam na sudum khamgiram mani hajik holi gi discount yam tauri apparels ka ke loina bag anything loina discount atani ko any every item discount atani dik chathari se aduna lakpiro sigi location sida duga laipiro ai tare ko lo sinjar gi video sai da matung da sai nungana mayam trake lo sigi ready bye bye